Tinchlikni saqlaylik. Biz yengdik. Sizlarning emgagingizdan. Hurmatli qo'ldovchilar, tinchlikni saqlaylik, tinchlikda. Hurmatli qo'ldovchilar, hozir benzin tuganib qoldi. Benzin olib kelib, generator ishlaydi, kolonka ishlaydi. Tinchlikni saqlaymiz, provokatsiya qoldirmaymiz. Hozir liderdan chiqishiga biz murojaat ishlatamiz. Bardagi shu yerda tinchlanib qara kutib turamiz. Provokatsiya qoldirmaylik. Yigitlar, butun Qirg'iziston partiyaning qo'ldovchilari, kerak xizmat qilgan baldor, musur qilmasin. Qo'ldovchilar, kichina ortqachilarimiz biraz. Yo'lda chayla. Mana benzin geldi. Hurmatli Mayaqdagi vakillar, ichine jildit qo'yasizlar. Jilditamiz. Hurmatli tug'anlar, tinchlanamiz. Tug'anlar, orqaga jilib qo'yamiz, tug'anlar. Orqaga jilib qo'yamiz. Biraz. Hurmatli partiyalar, hurmatli otalar, ablalar, kelingizlar. Qo'lingizga telefonlarni, fonaringizni qo'yinglar. Bir metr orqaga qo'ying. Ras. Hurmatli qo'ldovchilar. Artqa to'g'anch qalongan deb chekirdim. Ne kaç kaldı ki? Ya cana knopkani turamas bostab. Hurmatli partiyalar, hurmatli o'g'illar, hurmatli do'stlar, 1 metr orqaga qo'ying. 1 metr. Artqa 1 metr orqaga. 1 metr. Qalongan bo'shatib qo'yinglar. Dinletin. Cıl koymuşlar. Kocaman cıl koymuşlar. Yiğitin. Kulaklarını çevireceğiz. Yiğitin. İşledi. Ras. Hurmatli qo'ldovchilar, madaniyat to'liqni ko'rgazaylik. Provokatsiya qoldirmaymiz. Hurmatli murojaatchilar, mana bizning generatorda yaxshilab qarab turingizlarchi. Ular o'chib qolyapti. Qarangizlar o'sha yoqda. Butun Qirg'iziston partiyaning qo'ldovchilari borsizlarmi? Chunig'i el suygan partiya butun Qirg'iziston
Kırgızistan, bütün 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 Kırgızistan, bütün. Azamatsızlar, urmatlı koldoçular, urmatlı mına jelek karmagan artıraktagılar, sizler kişine berire giringizler. Jelek karmap naraka beraka getpеңizler. Urmatlı koldoçular, mına Kudayım buyursa bizdin ünümüz Kudayga jetti. Bizdin ünümüzdü çınıgı eldik sot ekenin görgözді. Urmatlı bütün Kırgızistan partiyanın koldoçuları, jalpı Kırgızstanda, jalpı dünya yüzündeki bütün Kırgızistan partiyanın koldoçuları, başlı biyik kotarыңыздар, tuxtu kotarыңыздар. Biz bu çekimde 4 günden beri жүрөбүз. Rahmat sizlerge, urmatlı bütün Kırgızistan partiyanın артындагы kalдайган el. Lider. Rahmat urmatlı koldoçular. Jalpı barımız ulu urmatlı sotqa rahmat aytpaylıva. Men sot deyim, sizler rahmat deyingizler. Urmatlı sot. 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 Urmatlı sot. El dilini bu sizge arnalat. Urmatlı sot. Çınıgı bütün Kırgızistan partiyanın koldoçuları. Çınıgı el bar üçün biylik var. El bar üçün Kırgızstanda kançalagan partiya var. Mına biz el bar ekenmiz. Bul eldin ünü. Bul eldin ışkırıgı, eldin kıykırıgı. Bul çınıgı eldin ünü ekenin bugün bari bildi. Provokasiya kaldırmayız. Lider, Çınıgı, lider, Çınıgı, lider, Çınıgı, lider, Çınıgı, lider, Çınıgı, lider. Lider, 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 Çınıgı. Rahmat, rahmat, rahmat. Sotku, alkış, sotku, alkış, sotku, alkış, sotku, alkış, sotku, alkış, sotku. Adahan, 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 Adahan. Adahan, lider, Adahan, lider, Adahan, lider,
Adahan! 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 Раз. Урматтуу мына биздин Бүтүн Кыргызстан партиянын штабтын балдары генератордун жанына келип барып отургулачы ушул жака. Ел кыйкырганга жетсен силердин үнүңөрдүн кереги жок. Өткүрөчү мына жака. Бир аз артка жыласыздар. 1 метрден артка жылабыз. Урматтуу колдоочулар, тартипти сактайбыз. Чыныгы колдоочу экенибизди көргөзөбүз. Тартипти сактайбыз. 1 метр артка. Болду, түшкүнө барыңар. Давай. Мирна бака маяка туттурбайсың маяктан, чын. Ылдыйга. Давай. Бүтүн. Урматтуу колдоочулар, тынчтыкты сактайбыз. 1 метр артка жылабыз. Пресс служба астыга өтсөңүздөр болот. Бир аз мына артты тынчтыкты сактайлы. Урматтуу колдоочулар. Тынчтанабыз. Урматтуу колдоочулар, тынчтанабыз. Урматтуу колдоочулар, тынчтанабыз. Урматтуу колдоочулар, токтогула. Тынчтыкты сактайбыз. Кыйкырбай тургулачы. Сураныч, рахмат. Кыйкырбай туруңуздар. 1 метр артка жылып алыңыздарчы, сураныч. Арты кенен турат, 1 метрден жылып алыңыздар. Елдик лидер!